aman dilo aman dilo İşler diyari dil bekulu aman dilo aman dilo İşler diyari dil bekulu Jani aşkı abi dilo Dillu kesef tebun kulo Yar bu kulo eskum bil kulo Emman 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 kulo Emman 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 kulo Jder diyari dilbe kulo Jani aşkı abi سه هنرمندên ciwan yê Rojavayê Kurdistanê ku xwendina xwe yê mûzîkî ya bilind li zankoya Hemsê xelas kiribûn, bi hezkirina hunerê gihiştin hev û xwestin bi rengekî akadîmî mûzîka Kurdî belav bikin. مرحوم سید خوند پشتی وی ام هاتن باجر من حسکه ما گروپک شکر ما محدک بکر براسي ما تخص ام رنگك نهج موسيقى دخن يعني ما تخص ام ملتي ما يعني فيري موسيقى بمرنگك اكاديمي يعني امريكي كيف خوش بوم سربلن بون جا خورت ما وقيز وزاروك جا فيري موسيقى دبون برنگك اكاديمي تفیگو موزیک ناسنامەya milletane û zimanekî cîhanî ye ku diriya wê re mirov dikare hestê xwe û êşa xelkê xwe pêşkêş bike li gorî gelek hunermendan mûzîka Kurdî hatiye piştguh kirin. دواري هنرية ده هنري هاي لبر يعني هنري الكردستاني هاي بس كيم من نبوي رنجي پر برشاوي يعني تميج أمي بيواني دين شما كردستان تبش جري دواري موسيقى دلنا يكرنيان جنب هنري بقشتي لنا به أمي وجود هاي هما تركي واني زيكي كردستاني شما أو شالاكيا پر لي هاي دواري موسيقى ده هنري بقشتي عميرايا فلكلوري يعني تناذكر كيف نشوف هاي بردور وكوره يعني او قال لك اللي فقرادين جهنم دبيجن كرديجي بخو اي تشكري كرد يعني او بيترتين دو فرابي اي تشكري كرد زاروک کچ û xort ji ber hezkirina mûzîkê li vê peymangehê xwefêrî mûzîkê bi rengekî akadîmî dikin. ميزورين بتشوك اي موزيكي ام دديني لسر مدرج دخوينه بشعبي خد خوينه وطبعا وبتليه خد تنفيذ دك راهينان لسر امير اخو من نوطه دنوان اشكالي علامات او برنجي وان يعني هر يك چند زمانه هر يك رنجي وتش تشاواي وبچند زمانه جي باش ام يعني مرحلات دوا اما عارفين سر مدرجي موسيقي بحر على نوطاك لكيده يجي ينال سر مدرجي موسيقي مۆزیکا کوردی وەکە بەخچەیەکە رەنگینە هەموو جۆرەیان گوڵا تێدا هەیە و فلکلۆری کوردی دەما گۆ کراسێکی نو li xwe dike bêhna xweş jê difûre. demekê ku dengê tiving û fêşekan bilind dibe ev hunermendê hanê dixwazin dengê mûzîk û stranê bilindtir bibe û mûzîka Kurdî bi rengekî akadîmî pêşkêş bikin. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw